inhlokomo baba yezwi elasho ngathuka kwakwashumdumo wezulu engazikwa ngcwele wathunywa ilela lizwe. And uyaxoxa ukuthi abantu kade bemthuka lafika khona uyathukwa wakwakhonjwa yabona izinto ezinjalo nje mayinixoxela uzoyithuka but ispirit senyawo besihamba phambili. Okay. Sumoya siyimist. Siwumuntu kodwa uhambayo. Engathi isibaya seyinkomo ukwakhiwa kwayo nje. Yindawo njengenhlanga bawe emdakani. Ayinhlanga ukuthi ingadayisa amaswiti. Kwathiwa lonke uhlobo leswiti lidayiswa la. Greetings. Do you want to become an epoxy expert where you know everything about epoxy, how to apply epoxy on the floor, or you want to style the floor at your home? Everything that you want concerning epoxy, just feel free to contact Mr. Epoxy, because in Mr. Epoxy we do training and we do sell the material. Our training is 3,850. It takes 2 days, theory and practical, and upon completion you get your certificate where you can apply everywhere you want. And we also have a stucco paint. Stucco paint is the epoxy that we apply on the wall. So even that one, we do have training. So for training is 1,500. It only takes 1 day. It is also a theory and practical. And even on that one, you also get the certificate. So, and everything that you want, whether you want material, you want training, or you want us to come and style your floor and do your floor, all kind of design, feel free to contact us on Mr. Epoxy. Our numbers are written here on the screen. Welcome once again kwikota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibonga umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Kubalekile ehlale njalo simrecognize ngoba sashiwa na, especially kulelizwe la engasafunwa khona. Wakhishwa ngisho na kwi-national anthem. Thina ke makholwa kufanele simrecognize ukhona ungumoya ongcwele, unguNkulunkulu. Sambonga nje futhi nobaba wethu osezulwini, sayibonga inkosi uJesu Kristu nothando nje. Siyabonga abazalwane, ngibingelele nje abangcwele kwizindawo zonke la kufinyelela khona le message nje yakota 2 Media. Siyabonga nilokhu nibuya nibukela, siyabonga ngokuthi na like na comment futhi kahle na subscribe ukukhulisa lo msebenzi nakuma channel partners. Siyabonga nje kakhulu, kuningi bazalwane okuhle enikwenzayo. Omunye nomunye uyazazi inkosi nje izombusisa kulo department nje ukuthi wena wenza lokho abu nje nokubukela kukodwa. Siyabonga nje kakhulu bazalwane. Mhlawumbe uyaqala futhi ukuhlana nale channel, ngizokukhuthaza nje ngithi ungashintshi sothi siqeda lanya kwethembisa impela uyobusizakele because lana sikhuluma nje indaba ezimnandi thinta umuntu kanye noNkulunkulu. Wayethembisileke uSisintombo ukuthi uzobuya futhi asikaqedi. Kukhona okuyiyona message nje ayiphethe okumele ukuthi makayidlulise, but before sekude ake simamkele siphinde sibonge nje ukuthi ufikile ubuyile ukuzosibusisa nje. Yebo. Ngiyabingelela nami babushabangu phakathi kwethu. Yebo. Ngibingelela umoya ongcwele Nkosi yami. Amen. Phakathi kwethu. Ngakhona idonsela kwena nakho ke. Ngibingelela umoya ongcwele phakathi kwethu. Yebo. Sizithoba ngazo zonke izikhathi. Yes. Ngoba uyena umuntu osiphethe nosilawulayo. Asikwazi ukwenza lutho ngaphandle kwakhe. Yebo. Bingelele nabazalwane ke Nkosi yami abalandeli bekota 2 Media. Abantu abanothando. Yebo. Ngiyabingelela kakhulu. Ngingakhohlwa ukubingelela abazalwane abantu bentaba. Anikhohlwa ukubingelela iqabaza lenkosi esandleni sayo. Oh yebo. Angikhohlwa Nkosi yami ukubingelela abantu bothando. Yebo. Angibakhohlwa noba sikhuleka nje asibakhohlwa labantu. Yes. Abantu Nkosi yami abathi inkosi siyazikhipha thina shayelela izipikile ezandleni zethu. Angibakhohlwa labo bantu abayabothi inkosi izwe lethu malime ngathi. Yebo. Ngiyababingelela bonke Nkosi yami. Bonke no sister Khalipa ngiyambingelela naye.
Yebo. Simthanda kakhulu. Siyamthanda kakhulu. Inkosi isiphe yena. Yebo. Futhi inkosi yangasigcinela yena. Amen. Nabo bonke abaphathi bethu ke olhambeni lasentabeni. Ngiyabingelela ke. Amen. Siyabonga impela sobabulise bonke. Bazuyile nabo sisinomtha lapha bekhona. Siyabonga. Hayi kulungile ithi nje ngingamoshi isikhathi. Yebo siyabonga nje futhi once again ukuthi ukhona. Awuthi ngidedele kuwena. Uyazi ukuthi khona kuyikuphi. Yebo. Okay ke bazalwane ngiza ne testimony la enginayo. Last bengizile for sure abanye abazalwane babona nje ebusweni ukuthi akusafani. Cha ngena ngemaguleni bazalwane ngiyogcoba. Ngisagcoba nje lento bengiyigcoba. Bengithi ngizokubuza nje ukuthi akukho mhlawumbe othe yazi ngoba futhi nginakho futhi date yenye eyangibiza. Ake ngiyothenga something engizogcoba. Bengishiswa ilanga ngiphuma amashuba abachaba abacha. Yebo. Ayikho into egcoba ehlukile. Baba idonje. Yebo. Okay. Idonje. Ngeke ngaba nisothi ngizazi uba ngizayibiza ngithini. Isimo nje ngengangena kuso September. September. Ngafikelwa nje isikhathi so nama fasting sometimes ngiyafasta ke mina noba kunini nje. Ngina fasting ngingena every Monday. Manje ngathi ngingenile le fasting le ku September. Ngaphinda futhi ngayingena ku Wednesday. Ngangazi ukuthi kwenzakalani ngavele nje inhliziyo yami yamnyama nje. Ngiyasebenza ngaleso sikhathi angisezizwa nje kahle ukuthi kwenzakalani. Ngelinye ilanga soloko nje ukudla kusangeni ngiyaluzi weight akusekuhlanga nje angazi ukuthi kwenzakalani. Ngiyakhuleka na emsebenzini ngiyakhuleka sengiphatha iBhayibheli ngiyavula nje empilweni yaza ngaze vele ukuthi ngizathi kwenzakalani. Ngelinye ilanga sigibela itaxi eyi1 mangizongena mangize taxini kube nento ethi kimi nje mangithi ngingathi umuntu ongaphakathi athi kimi ihlukana nale taxi oyigibelayo. Ngithi mina okay hayi ibalwe ngalendlela ukuthi umnikazi wayo akase uyayisebenza itaxi yakhe. Ngithi mina kusho ukuthi lokuthi ngingadli ngoba mawungadli vela kuba nezinto eziningi ezicacayo. Ngithi hayi ngiyabonga ukuthi ngikhuze sokuzofika omnyusisi athi ngiyacela ukuthi namhlanje ngoba uyayeka itaxi ngithi hayi ngiyayeka itaxi ngingasho ukuthi yini. Ngithi hayi ngiyayeka itaxi sengizohamba ngenye itaxi ekseni. Athi before uyeke namhlanje sicela sigibele sonke. Okay. Etaxini besithi masehla share bafuna ukwazi ukuthi mawufuna uba umzalwane like wenzani izinto eziningi. Mina kunokuhluka angeke ukwazi ukulayela omunye umuntu ngesinye isikhathi ezinye izinto ezenzakala kuwe. Ngithi mina okokuqala yabona umoya ingcele mayize kusebenzisa uyakuyekisa ukudla okulele. Awukudla ukudla okulele. Awukudla nje total mina wangiyekisa ukudla okulele. Manje ngimxoxela ngenye testimony bazalwane ziyasebenza ama testimony. Mina uma Mafazini uke waba nama testimony awenzayo so angisebenzela amanye. Like nje mawenza itiye ufake ibisi. Mina bengaphost emnyama. Bengincama uyeke. Hayi itemnyama ngeke baba. Ngiyiphuza mina ngikhulele esalukwazi nesiphuzi tiye nebisi. Nawe wazwajwayela. Ngajwayela nje itemnyama nje baba bengitshela kahle ukuthi hayi ngicela uyeke. Kodwa ngetestimony kaMama Bafazini ngathi ngayijwayela itemnyama mayisho nje ngathi hayi ungabe kuthunywe yena yena. Mina ngathi kuthunywe yena nkosami. Mangithi ngenza itiye ngelinye ilanga hayi eyali ibisi ngifa ibisi. Ngifoste ngiyiphuze manje ngezwa ngeke mangiceda ukuthi angathi ngavomita. Engayithandi. Ngiyeke. Then mangiphinda late futhi ngiyayenza. Yazi wangathi kunomuntu othi yeke ibisi. Yebo. Hayi vele ngikuthatha ibisi ngibe ecala ngayiphuza nje iminyama. Ngiphuza nje mise ngiphuza emnyama ke manje. Yebo. Excuse me yebo baba.
sengisho nje ukukhuthaza ama-testimony bama-testimony mawuzwa landela yes landela ungafuni umuntu ukuthi uzomfonela umtshela ukuthi ngiyenze kanjani uma ingcelo yakwazi ukuthi uzwile usukwenza okunye nje ngizolandela sekufuna ukuputshuka okunye ma angikiyeke hayi kwaya itaxi le makusogibela kuyo baba usisi lwagibele kuleli viki kwiviki elilandelayo vele ivuke ekseni izonithatha ithe namhlanje ya eli kangaka yazi ngahlala ngalolanga ngaphambili ngatshela ukuthi lo umzetsisilo lo umama wesangoma lo wesithathu yimi emva kwami omnye umfana kwathi igay lo semva kwakho hawu ivoice ekutshelayo konke lokho baba ngizathi yini kwasho kanje kanjalo but akusi voice okay but ukutolike kanje ngaphakathi ubona uthulile ukuthi lo umzetsisilo sangoma lesi uwelo igay ngasemuva hawu bese ngithi ngaphakathi enhlizweni ayisihlangene okay ufike nje lo ngizothi ubustoti nje ngithi ayisihlangene yes hayi bengihlike ke futhi mangihlika nje ngihlike ngihambe ukuthi kimi ngishilo ngathi le taxi uyishilo imoya wami ukuthi mangingasayigibela le taxi mase zihlangene ukuthi ngokuhlangana kwazo mangihlika nje ngizongena emsebenzini lifike lokho kimi ukuthi kushilo ke kimi ukuthi umoya ushilo ukuthi ngingasayigibela le taxi ngoba uyabona manje mase sigibela sesihlangene enesavele saba kanje etaxini ngoba indlela ke le engayiyeka ngayo total ngathi angiyeke ngoba ngelinye ilanga ngozevele ngitshela okunye manje kwanele nje lokuthi ngitshelwe kanje hayi ngahlukana nayo itaxi ngaze ngahamba baba nganga ukudla ngeni ngiyakhuleka kuphela ngaphela emzimbeni ngaphela wathi kwenye igame ngaze ngavele ngahlala phansi ngilungisela nje emsebenzini ngakusasa ngalale ngishilo abantwana ngithi ngiyawuyeka umsebenzi bathi hayi mama ngendlela esikubona ngayo nathi angeke kube na problem noba ungahlala ngoba angeke ukwazi ukudonsa emsebenzini unje hayi ngahlala ke ngakusasa mangithi ngiyalungisela ingane esikoleni mangibuya ngabuya ngahlala mangihlala ngalola ngoba kuyeka umsebenzi ngithatha ifoni ngiqamba amanga ebelungweni ngithi ngiyagula bathi oza sizokusaka kwa doctor yako kamanga ngithi hayi amanga hayi ngithatha iBhayibheli yami futhi ngizifundele hayi kufike nje kimi ukuthi ilungisa la amanga hayi Nkosi ngiphinde ngifake ilento imessage ngifakele lo mfazi ngiyamazi ukuthi uhlele la eoffice iBhayibheli yakhe seduze umama nje uthandazayo ngimfakele ngentshela ukuthi hayi angengikhona ukuza athi wathi ioffice yami izoklinwa ubani manje ngoba uyazi ukuthi namhlanje ngizaba nemeeting ngithi hayi angengikhona ukuza shem angirayithanga ngimtshela ukuthi angazi ukuthi kwenzakalani angazi ukuthi kwenzakalani ngiyafila emzimbeni wami ukuthi kunento nje yenzakalayo but ukuthi kwenzakalana angazi ukuthi kwenzakalani so ngicela ukuhlala ngizilalele yebo hayi ngihlale baba ngisefunda izwi ke manje hlala ezwini nje akungeni ukudla akungeni baba akungeni kwathatha sengihleli ke manje i3 weeks ngihleli manje into eyenzakalayo i2 weeks angizange ngidle total 2 weeks yebo then kwaqala iviki lesithathu maqala iviki lesithathu kufike nje into ethi kongathi kunomuntu othi thatha amanzi uphuza amanzi ngijabulele kwayilo ukuthi ngithi ngizophuza amanzi because namanzi la akangeni gijime baba ngiyothatha amanzi yebo ngizophuza amanzi mina ngizeza neglass ligcwele yes ngithala ngizolishalela lithi malithi baba ngizophuza into engaka into encane mangithi gaqa ngithi gaqa kwesithu kungathi kunomuntu othi right vele kube right
if ungaphuza manje lamanzi nje bazowaphuza manje ngalesikhathi mhlawumbe 1:30 ngiza ngiyowaphuza mhlawumbe ngakusasa awu yo angisawaphuza ngafuthi amanye ya impela awusuku ungaphuzanga amanzi futhi angilala ebusuku ngiyavuka ngiyakhuleka every now and then akusahlaleki sengiyakhuleka ene manje sekunama signs vele emzimbeni ke umuntu kaNkuluNkulu kunezinto ezishoyo ukuthi kuzaba nento ngeke ngithi mangibatshela abantu abangithi kuyibona imoto ngeke ngaba ne Renault mawuyihlehlisa iyasho ukuthi kunento ozoyishayisa ngithi nginalo ma signs ukuthi uma ngaba kunonto ezovela sengiyezwa kunento eshoyo emzimbeni ukuthi there's something wrong ufana ukuthi uzongena iyasho lento ivele ngizwe ngayo kuqala ukuthi akukhona into errong ezongena ngahlala lapho baba angazi ukuthi kwenzakalani la ikhanda ene before kwenzakala kwaqala ngathi ngiclean kwangathi nginomuntu othi clean ekamereni kumdaka mangithi ngiyaclean ukukhipha yonke into namamira konke into ngakhipha nginemira enkulu ngayikhipha kwaclean ngafaka carpet phansi ngathi ngisathi ngiyabuyisela kwangathi kunomuntu othi ungayibuyisela umbhede elala phansi awu vele ngabuyisela umbhede ngithatha itress ngibeke phansi ngilale phansi kwenzakala lokho nje baba sengilala phansi ene manje angisuki la ekamereni mangizi ngingena ekitchen ngenza ngiyazifila nje ukuthi ngathi ngibiyele ekamereni iBhayibheli ngifundele ekamereni ngikhulekele ekamereni senginendawo yami manje ikhona indawo engangiyenzile enginayo vele ngesikhathi engangibone ingilo senkulu ngithi ngibona umuntu omkhulu phezulu ngoba nendawo la engase ngikhulekela khona okay manje ngavula leyo ndawo leyo sengikhulekela lapho ngibeke icarpet lapho encane ngikhulekela nje kule ndawo njalo nje manje ngiguqa kule ndawo baba phela amandla ngaphela emzimbeni ngaphela ngazi ukuthi yini akudliki abantwana yini mama singenza ini akudleki totally kwahamba yaphela inyanga yebo kwathi ngelinye ilanga ngathi mangisathi inkosi nabantu bathi siyakusaba maye uyagula cha nginalutho omunye ongazo understand azave ngithi ngiyagula ngithi angiziva ngikho right andifuna lo wabaza ngithi angikho right ngelinye ilanga nginikwe futhi ukuthi lamanzi ngafaka ushukela kancane ngafaka ushukela nokhona ungaphuzi kakhulu ngifaka ushukela manje ngenza into engaka ngiphuze yona ke lento kube yiyo engizophusha ngayo sometimes ngo12 ngo1 ebusuku if ngiphuze ngo1 ngizaya futhi ngiyoyiphuza amanzi ngabo 11 or 10 ngakusasa ukudla kona cha lutho baba ukudla akungeni nje total manje sengiya understand ke ukuthi la yonke into ngiyenza ngokulawula ke manje la ngoba kufika ukuthi ukhuleka yakhuleka mawufika ukuthi ngithi ngiyayenza leyo nto baba angikhuleki baba ukukuvezela umuntu othile ukuthi khulekela into ethile ngosuku nikhulekela into ethile ngosuku nikhulekela into ethile ngosuku khulekela nento nje ufuna ngiyikhulekele yebo ngicumula ngesinye isikhathi ngaze ngikhulekela amafamu kongathi anikhulekela amafamu amafamu kunjema uyabona nje sokushile sekuphela amafamu ayesokora ngikhulekela abafamu kwaze kwathi tha omnye umfameni mazwe sasonta naye ngambiza ngegama ngamkhulekela ngamkhulekisa nje ukuthi inkosi yami mangenza inkosi aphendukele enkosini izinto zakhe zilunge zonke umuntu onenhliziyo enhle abantu angabaqasha abantu abaningi futhi angabasiza abantu abaningi ngikhuleka nje kanjalo khulekisa nje izinto eziningi ngikhulekisa abantu eziningi sengiphila nje ngomkhuleko yebo ngelinye ilanga ngihle nalo mama nomnye umama nje esishare naye ke ilanga masizihlalele nje sizifundele nje izwi yes yeza lo mama umanthe idlomo ngiyakusaba yazi ngendlela oyiyo ndithi na ungamsaba umuntu kaNkuluNkulu ngoba asazi ukuthi inkosi yenzani phambi kwenu but unganisabi as long as sashare izwi wena unganisabi yebo ngelinye ilanga yithi ngisashare naye izwi kufike kumintu ethi kukhuluma nje umuntu ongaphakathi
ngisho kanjalo athi yenza ukudla oqala kube nento ethi ungadla ukudla kokuthengwa idla ukudla okusuka emhlabathini udla ukudla okusuka enhlabathini ngithi ngisazibuza ukuthi ukudla okusuka enhlabathini ayi ngibe lost ngisho kuye ngithi yazi engathi ngadla ukudla okusuka enhlabathini athi ukudla okusuka enhlabathini into enjani leyo ngathi kubona umuntu othi yazi ikhabishi mazambane la kubala lezo zinto lezo jump speed babusha bami yebo ngiyothatha la amazambane ngiwenze ngithatha ikhabishi ngifake mina ngenza le nyuva ngoba zibaliwe mina sengizenza zonke ikhabishi amazambane ngiyafaka konke my mistake yami mangenza ngafaka ikhabishi ngafaka amazambane ngafaka beef stock ngafaka ngenza ishebo yes ngathi ngisazamisa nje wafika into ethi ungakudli lokudla ungakudli lokudla yo ngiyenze kanjani ngithi hayi kuya kusekho akusenanto engizayidla athi awusaphaki ngithi hayi iproblem yabo zimfake izinto bengafanelanga ukuba ngifake izinto befanele banibilisa amazambane ngafaka ilento kuphela amazambane notswayi ikhabishi nje bangabe ikhabishi bekhabishi nje kube njalo ngingafaki ufutha ngafaki lutho hayi kwaya baba ngabilisa amazambane ufike nje umuntu ongaphakathi athi bilisa amazambane mangiqedile lento engasayidlanga athi boil amazambane ngiboile nje only 2 potatoes angisafuni manje ukwenza into engafiki kimi mangiceda ukwaboila ebesethi ngiwadle ngisengiwadla kanje 2 mangidle 2 namhlanje uzowadla futhi ngakusasa yo sengiright kwaya kwathiwa manibilise ngenze isoft porridge isidudu yebo ngenza isidudu mangisenza lesidudu ngingafaki isikhathi esisheshe ngingafaki ulutho kutswayi kuphela ngitolikelwe ke la emazambaneni mangaba ngiwadla amazambane faka utswayi ukuthi uIsrael wayedla isinkwa notswayi ngoba manje ngiconfuse ukuthi yini le ngidlayo kufike ngelinye ilanga ukuthi uIsrael wayedla isinkwa notswayi hayi ngiqhubeke ngidle lezi zinto baba ngaleso sikhathi angizazi nje ubona ubuso bami babunje ngifika kwami la ikhanda ngangazi ngagunda kaba yi3 la ikhanda ngine la ku green la hawu angazi ukuthi yini kwathi ulimele ngathi ngilime but la kule ndawo la kuphuma igazi la akuphuma negazi mangithi kuthi hayibo igazi angazi nje iskin sami se dry ngiqhubeke nje naloko bathi abantwana ukuthi awudli mhlambe amasotsha omzimba ehlile uyabona kube yilokho nje nje ubone neskin sami savele sacha sabamnyama sabanje ngelinye ilanga angizoyishare ke le nenye testimony ayiyeka kwangena nje intombazana eyangena endlini izocela ukushintsha iye esontweni engayizwa ngihlele ekamereni baba ukuthi lo ngena ngale intombazana ithunyelwe le yangena intombazana endlini ngathi mangithi ngiyayibheka ngathola ukuthi la kuhlangene ukufa nokuphila la wathi ushona phansi ngambuza ukuthi sisi indlela oyihambayo awabali indlela ehlukene baba bathi ngisuka eJoburg ngiye eFosloras ngathi nje ukusuka kwami ukuzala kwami kude kangaka abese ngihlanganisa leyo baba sishiye ngizoqhubeka isikhathi singekahambi hayi mari leyo ngayisotha ngalendlela wayeze ngayo yena Nkosi yami hayi sahlangana sahlangana nje hayi sihamba isikhathi ke bengithini ngaloku ungadli yes sengimane ngithunywa ke ngokuthi yenza lokhu manje ngimangaliswa lokuthi ekhanda ngibe nje neskin sami sasha nje manje angangazi manje nama attacks yo ngesinye isikhathi nje mina ekhishi mhlawumbe mangenza something uvela uzwe nje ukuthi kunento nje ukuzwe nje hayi vele ngikhulume ngithi hayi la endlini la kwami la ayengiphume ngibaleka la angeke ngithi wena noanti wakho nabogogo bakuyo hamba uyoshona ngithi ngeke la kwami la ngithi nje bungena la awungenanga wena physically ngiyayazi
uzothumela ukude but umlilo la endlini yeah uzokubamba la ukhona ngoba manje kusho ukuthi lonto ngiyifili kude ngeke ungene la into enginalo themba ukuthi ngeke ungene la okusala uthumela leyo nto yakho ukude ungeke ungene la yebo hayi baba kwahamba kulawo ma attacks enani nawo but inkosi ngelinye ilanga ngayo September ngilele ebusuku sengiyasummarize mangibona isikhathi ebusuku ngilele ngelinye ilanga ngezwe izwi lithi Isaiah 33 inhlokomo baba yezwi elasho ngathuka kwakwasho umdumo wezulu engazikwa bathi abishilithe Isaiah 33 ngavuka ebusuku ngathi ngibhala phansi kwabe ukuthi ngibhalani ngoba ngizule Isaiah 33 ngathi hayi kodwa abantu abaningi engathi ngingekavuki ngithi abantu abaningi balizule lelizwi ngale siyovuka ekseni siyolalela ngalo ukuthi bathini la bithini ithi Isaiah 33 ibese yathini ngoba ngizwe inhlokomo nomdumo but ivoice enothando ungathi ngahleli ibuya futhi isho iyasabeka but inothando le voice yebo uzizwa nje khululekile ngathi hayi ngivuke ngimphuthumelo Isaiah 33 hawu baba mawuthi ushona phakathi simfundi samfundi impela ngithi ngiyaya lapha ngifika wena ochitha bhidliza ngithi hayibona umhlola wami bokosi yo like imithi a prayer in deep distress 33 verse 1 woe to you who plunder though you have not have plundered and you who deal treacherously though they have not dealt treacherously with you when you cease plundering you will be plundered when you make an end of dealing treacherously they will deal treacherously with you too. O Lord, be gracious to us. We have waited for you. Be their arm every morning. Our salvation also in the time of trouble. 3. At the noise of the tumult, the people shall flee. When you lift yourself up, the nations shall be scattered. 4. And your plunder shall be gathered like the gathering of the caterpillar, as the running to and fro of locust. He shall run upon them. 5. Ngifunde yonke. Hayi baba ungayifundi yonke ngicabangela isikhathi into eziningi izosala. Okay. Kwaba ilelozwi. Yebo. Ngizivuke ngingazi ukuthi ngizathi ngiba kwathi ngiyayifunda ngithi uNkulunkulu wami ngiyachithwa ngiyabhidlizwa yini sengenzeni ene lesime engidlula kuso manje ingathi manje yimo wonile ngaleso sikhathi each and every days baba ngicela uxolo amaphutha wami wonke ngilala ngesisu ene mangikhulekela wamamaphutha kuyafika ukuthi khulekela nokuthi khulekela ezinye ngiyakhunjuza izinto engadlula kuzo ngiyama ngiyakhuleka ngiyacela uxolo ngangilala ngesisu baba ezinye nje ukukhunjuza into ethile ngilale ngesisu phansi ngilale ngesisu ngibeka ubuso phansi ngicela uxolo ngenza enkosini konke yebo kwadlula amalanga namanje isihloko ngangazi ukuthi isihloko mina iso esisebenzayo kuzofika ngelinye ilanga nje sengizihlalele nje ngazi ukuthi ithi inkosi uKhalipha wathi inkosi isebenza ngesihloko ngibuyele ngiphinde ngoba iyangidla lento yebo ngibuyele ngiyothi hayibo isihloko ukukhululwa kwesiyona ngithi inkosi ubuzokhulula ithole lakho kudlule only few days ebusuku ngilele baba kufike nje izwi nakhona elinye nothi kodwa lipholile nje ilizwi lo akusilizwe elinjengalele belifikile kuqala linshayela njengoba ngilele ngesisi bengigcine ngifunda ngalala kanje lifike la lithi hey vuka uyotshela abantu ukuthi mabaphenduke phuma phandle utshela abantu ukuthi mabaphenduke mabengaphenduka abantu bazobuzwa kuwe ukufa kwabantu kobuzwa kuwe kuyowela ezandleni zakho
and manje na into emangaza engathi mina ngiyabuza ngithi yandi leli phansi ngithi mina ngeliphi lizwi athi yena lona leli liphambi kwakho ngithi mina mangithi engathi manje ngiyaliqoba ngithi hayi leli phambi kwami belithini leli phambi kwami ene ngilale ngizifundela nje izongeke uzungithume ngalo ayithi manje sengizwile inkosi ukuthi ikuthuma ngezwi nje eso manje ene nezwi la ngiyalazi manje ngeke lozongitshela ukuthi eliphambi kwami yini ephambi kwami ngithi hayi ekuphinde kushaya uvalo kuthi uvalo ngivusa abantwana ebusuku ufukani isikhulekeni avuko abantwana bami baphamisa izandla sikhuleke ngicaba hayi maqeda ukukhulekisa abantwana babasha abangibuye ngiphinde ngibuye ngithi hayi ngezwe eliphambi kwami inkosi yona ngathi Isaiah 33 wena ube subuza uthi ngezwe eliphambi kwami ngeke ngithi akukho lokho ene mangilifunda baba izwi lakho khona ngakuboniswa ebengakwazi nje bakula Isaiah 33 mase ngizomfunda kumahubo amahubo make ngafunda ku Isaiah 37 verse 36 ngeke ngathunywa ke baba kwathiwa ngoba ulizwi hambe ku Isaiah 29 ngelinye ilanga nje uthi awulizwi ya ku Isaiah 29 phofu ungasho ilizwi elirongo ngokungezwa lo Isaiah 33 ngizofunda ngimfunde wonke yebo yabona lapha esihloko sithi 29 verse 9 mangifika lapha ukuthi eqaphela ke umpumputhe bakomoya yabona yebo puphuthekile ibuye baba mase ezofika la asukwazi ukuyifunda yonke isikhathi esihambile la ku12 baba okay yebo ngiyifunde ku12 yebo then the book is delivered to one who is illiterate saying read this please and he says I am not literate yes yayona engathi mangiceda ukulifunda ngitsho kanjalo bese ngithi mina ngizwe ngathi kunomuntu ohlekayo ngithi mina unkosi yandihleka vele bengingalizwe ukuthi izwi lithini okay yebo ngoba iyatsho nje ithi mawufunda le kuthiwa funda le ncwadi wena uthi inkosi angiyazi incwadi ngoba ufunda kwayo engathi kunomuntu ohleka ngaphela baba yithini azake ndihleke yes uyabona bayigcineni ngiyayibona impela nje futhi nje uthi then the book is delivered to one who is illiterate kusho ukuthi wena loyo ongakwazi ukufunda kuthiwa funda saying read this please and he says I am not literate yebo ngiyayizwa impela abese ethi ke uIsaiah 33 baba siya ku Isaiah 33 siya ku Isaiah 37 verse 36 no 33 semfunda 37 oye ku 37 verse 36 then the angel of the Lord went out and killed in the camp of the Assyrians 185,000 and when people arose early in the morning there were the corpses all dead ngakhonjwa kanjalo ke mase ngilicacisela ukuthi ngilifunde kanje okay baba kwavela kwangathi kunomuntu othi bheka la abesethi izobheka la okay ngathi kwavela kwangathi kunento esisukile la kimi ngathawo awubona lapha ethi impumputhe bakamoya kusho ukuthi mabe ngiyimpumputhe kwelikamoya ngavela ngakhonja nje ngilibhekile iBhayibheli kanje ngoba ngifundile lo Isaiah 29 ngamfunda wonke iverse mangithola ngifunda yonke mangizofika kule ndawo vele kube ngathi ngithi hayibo mangifika la ku12 ungathi kunomuntu ohleka athi ukukhuluma kwemvela akukhulu akufani nokwami ngihleka ahleke kuqala bese ngihleka mina then ke ngazombula lelinye ukuthi uyabona uIsaiah 33 abesethi hamba ku Isaiah 37 I mean athamba ufunda khona okay ngife hayibo
Ngafunda nje ngiqhubeka nayo ke manje sengifunda kanjalo baba ngokukhonjwa ukuthi yenza kanje. Kwaba kwangenela ukuphila ke ngaleso sikhathi. Manje kwaba nombono if angizojamba. Ngibe nombono ngelinye ilanga. Kuko kona sengingcono ke manje. Ngaba ngcono emva kwalelo lizwe lalingithuma ngivuke ekseni ke ngithi ngivusa abantwana ebusuku ngithi abakhuleke ngibajoinisa inkosi ngikhuleke ngiqede mase ngiqedile ngiphinde ngiyime kwamina ngithi hayi le lizwe lele akusilo leli why uthi ngezwi why ngakwazi ukulibiza ethi yena ngalelozo ulibiza olifundayo ngithi hayi benifundani lebe ngifunda alithumani ngithi futhi engathi ngiyabona abantu sengiphuma ngikhwaza phandle inkosi unganithuma kanjani kanjalo engathi kunevoice anyana ethi ulalela izwi ulalela inkosi yakhuluma ngoIsaiah 33 omubi manje uzonithuma ukuthi niyombaraseka lephandle nibe nikhwaza into eningayazi uzothi abantu utheni usangene wayevuke kuseni ekhwaza abantu okusho ukuthi uzwe izwi from inkosi eli right yes emva kwalokho kwase kungena leli elingekho right yes okay yilo lithi mali kuthuma lithi hayi yoshumela ngalelo zwi lelo lifundayo leli uzotsho leli lifundayo mangithi ngiyaliqoba ngithi hayi leli zwi angeke alithumani ngithi hayi ngeke ngavuka ngathi ngahlala embedeni baba ngathi into eyenzakalayo abantu abaningi bathunywa yilelizwi umuntu aphakama ashumayele aphoqwa abantu agetshiselwe abantu ngamatshe engathunywa ngethunywa yilelizwi kwaba kunomunye owathunywa yilizwi mase umoya ingcwele nikhomba ukuthi yazi mangibuza ukuthi hayi umzalwane othile powerful very powerful and abantu abafundile bafunda iBhayibheli lesilungu ngizibuza lo mzalwane powerful kangaka phathi akuna click between mina naye mama kusondela umzalwane eduze kwakho uyezwa nawe ukuthi hayi hle nomzalwane bathi ngiyazibuza ngimbuza ngelinye ilanga ukuthi why between mina naye akunanto akuna click like uMaria noElizabeth ba click bathi mina naye yini ngibuza ngelinye ilanga moya ingcwele umama powerful and ngiyamuzwa vele upreacher ngesilungu ngiyabona ke thina ka bapreacher ngesintu ukuthi uma ulalela umuntu opreacher ngesilungu ubona uba Nkosi waphiwa lo muntu wayesilungwini manje wathi umoya ingcwele uthunywe ilela wathunywa ilela lizwe and uyaxoxa ukuthi abantu kade bemthuka la fika khona uyathukwa wakwakhonjwa yabona izinto ezinjalo nje mayinixoxela ke umoya ingcwele kwanikhombisa enye into nje wathi baba masambe siye endaweni ethile uzonikhombisa ubustubborn wakhe wathi inkinga yakho ustubborn labantu mayisethunywe lelizwe ukwazi ukumsusa kulo ustubborn ngenye indlela sayenza ke leyo nto wayithani yenze mari ngabona ubustubborn bakhe sahamba sofuna njengoba uSawule wayofuna imbongolo zikaKhisho wazifuna sayofuna imfino sazula sangayitholi ikhona imfino emasimini ngoNovember izwi lithe akahamba lithe mangihambe mina ngiyokhuluma naye ngizombona wathi kodwa uStubborn andikholwa ukuthi uzombuyisela kwakunento nje kwakuthiwa mangiyokhuluma nayo ngayo ngimlungise kulesimo lesi unenkinga wayenayo so kwakuthiwa hamba uzobona hamba ukhuluma naye kodwa uStubborn yes wahamba wafika wamthola ngakhuluma ngamthola masikhulu ngamthola futhi mangithi ngiyochitha dustbin wavele wazivelela ngathi mayingcela ubuyafuna ngiyenze lento ungithuma vele ukuthi angiyenze ngicela wena umlethe uzibonakalise lento ukuthi vele mina ngifuna ukwazi saxhumana ngaleso sikhathi futhi ngalolanga sahamba ngazama ukukhuluma naye ngaleyo ndlela kwakuthiwa makayilungise izinto zakhe ngakhona ewala wathi mina kade ngathunywa inkosi mina ngathunywa inkosi mina kade ngahamba ngamiyeka baba uyazi mangifika endlini wathi mayithi ngiyabonga ukuthi inkosi isakwazi ukuthumela umuntu kimi ngithi kuyafana uStubborn nobe ngathumela umuntu uma ungalalela ulalela ngaphinda baba ngaleso sikhathi enye into ugqoka
singabazalwa sekunaka ukugqoka khona into engafuna ukuyishiya engengalungiswa kuyo mina ngilo sesimo leso mara sengiright manje sengidla because ngase ngikhululwe manje sengidla after ke ngaba right baba kulolo hambo bengithi mangenza isoft porridge ufuna ngifaka utswayi kuphela noshukela bese ngiyithela amanzi ngingayidli ngespoon ngangiphuza ngafuna ngidle ngespoon yo okay ayibe manzi ngiphuza ngangadli ngiphuza yonke into bengiyiphuza nakhona ngizothi ngisathi okwesithuku ukuthi alright ngingasuthi kufuneka ngangisuthi ngilihambile nje lelo hambo ngalesa sikhathi ngalihamba lelo hambo kwaba isikhathi inyanga mhlawumbe aba inyanga baba inyanga namaviki think ngoba nje inyanga yaphela kona ngihlele ekhaya yebo ngihamba nje lelo hambo nje lalunjalo ukuthi ukuthi ke inkosi yayenza ngoba ngingazwa mangilana ukuthi ukukhulula kweziyoni ngathi inkosi maybe khona la bezokhulula khona inkosi yami akukho ngigceka futhi ngaphinde ngakhululwa nje ngadla nje ngakhululwa nje futhi ngadla nje ngaba right nami mara nje abantu abaningi bengibakhulula yes khuleka ngaphinda ngazona ngelinye ilanga ke ngiya ebox ngicela ukufasta kube nento nje ethi ngithenga igrape juice ngoba nalesa sikhathi ngakhululwa yigrape juice the day kanti ngizodla fika ifirst born yami ithi mama ngiyothenga ukudla sithengeni izinto mhlambe khona into ozade uyithande nje masithenge nje kuningi cha bakuthenga hayi kungabi khona into engiyithanda kufike nje sike box ukuthi igrape juice cha ithengwe le grape juice mangifika endlini ngifike ngiyithele ngithi ngisathi ngizoyithela kufike izwe lithi into engathi kunomuntu othi uyakhumbula uKhaliphethi waye esila ngento encane thela iglass igcwale engiyithathe vele iglass ngiyithela igcwale ngiphuza kwaba ukukhuleka kwami baba ngayikhulekela ngakhuleka mangiceda ngayiphuza kwaba ukuqala kwami ukukhala nje nami ngathatha izinto ke manje ngadla ke ngaba right malapha ngelinye ilanga ke ngiyofuna igrape juice nami ngingenela fasting ngithi ngiyifuna ngizigqokele nje isketi nje lezi zethu bengihleli ngayanga ndawo isketi but asikho emadoleni singezansi nje but asiya ngaphansi sikota nje kanje ngihlaka nabanye abazalwane sasonta nabo kudala hayi bangibingelele ngizwe ngaphakathi umoya wami ngathi nento nje angazi ukuthi kwenzakalani ukuthi moya wami waphatheka kabi ngabadoje ebox ngavele ngaphuma ngabashiya le indlela engiyabuza yini engiyofika endlini ngayitholi nale grape juice lo mhlobo engifunayo ngijike ngihambe ngendlini mangiyofika endlini hayi ngalolanga ngikhuleke ngilale ebusuku mangilele babushabangu kwehle ungathi sihamba nabantu nje sihamba nabo sihamba endaweni engathi imarket masihamba kule ndawo emarket ukuthiwe na ngamarogo la dayisa khona ngithi mina serious kuthiwe ngithi ngwafuna kangaka amarogo ngithi asihambeni khona masithi yafika la bathi bona ayithina siya ngapha siyobheka ngapha ngithi mina yithi ngiza la emarogweni ngoba ngifuna amarogwe vele amade ngifike lapha yakhitshwa la gaxwentweni ngisakhethi baba ngisakhethi ngithi yazini abantwana bami noba ngakhetha kangakanani kodwa baza ngikhokhela ngoba ngiyawafuna la marogwe amade engathi mangiligqoka libe lide baba mali lide libe lide kangaka ngithi mina yalalide ke bese ngithathwe enye into ifakwe kuleli side elingapha yehlike nayilingane nale rock engathi kunomuntu othi ya ufuneka ugqoke kanje ugqoka into ezingaka into zakho vele ufuna zibe ngaka okay ngiphakama ngithi yiwo lamahloni ukugqoka abazalwane okunye kuyinkinge namakhala ezinto esizigqokayo ngeke njengangisigqoka ngizwa emeetingini ngathi ngisasiphakamisa kwathiwa nje lesi asirayithanga ngasiyeka ngasishisa yebo leso skate leso ngekhala yaso bese ikhala nje grey unjani golden brownish golden coffee singathi ingwe iskate sakhona nje sasingathi ingwe yebo
kwathiwa lesi skate asirathanga ngasibeka futhi. Hey. Ngaphinda ngelinye ilanga bazalwane ngaba nombono manje ngoDisemba. Yes. Ngibona insangu. Nenyawo angiziboni zona. Ngibone ngathi ngikhonjwa ngapha esayidini kuthiwa bheka. Ngiyema ngijika ngithi ngiyabheka ngibona lento irole engathi ibail, irole yebail yabona ibail. Ibail lama class ledliwa zenkomo yes sithi amabhele. Yeah. Bona kanjalo ke liza nento engathi umuntu owumoya engathi imist. But ziyahamba zoyi2. Kuthiwe inyawo uphele ngaphambili. Spirit senyawo uphelisi. Awu. Le ngemuva ispirit sensangu. Ispirit senyawo uphe siyingozi kakhulu ukudlula lesensangu. Nazo ingozi zoyi2 but ispirit senyawo uphe sihamba phambili. Okay. Sumoya si mist. Siwumuntu kodwa uhambayo. Kodwa futhi ngathi ibail. Sintuthu ehambayo. Ibail insangu. Oh yona le ngathi okay. Iza ngemuva yona. All right. Ziyahamba zoyi2. Kuthi kuthiwa ispirit senyawupe, ispirit sensangu. But ispirit senyawupe sihamba phambili. Inyawupe le, insangu le. Ngithi mina insangu iboshwe ibeyibheli kanje. Inje. Ayigrinanga baba ingathi ishile nje ubone vele utshani mase bushile nje bese kwenziwa vele amabhele yonke bese kushile vele. Yes. But ibubu green. Ngizibone kanjalo cha ngikhuleke shem ngoba abantwana bethu bayaphela ilezinto. Ngikhuleke baba ngizikhulekise. Ngelinye ilanga ngibona amaswiti engathi kuneplaza engiza kulo sama nalabantwana sonyuka masithi la akusifama but isiganga indawo engathi imine ingaphansi kwendonga zemine le ndawo. Okay. Mangiza lapho ngithi kuthwe kudayiswa amaswiti lonke uhlobo leswiti. But le ndawo yakho engathi isibaya senkomo ukwakhiwa kwayo nje. Indawo njengenhlanga baba emdakani. Ayinhlanga ukuthi ingadayisa amaswiti. Kwathiwa lonke uhlobo leswiti lidayiswa la. Lusuka la kwaze kuthiwa kwathiwa lisuka la. Bese ngithi mina mase sifikile kusho sesizothenga wonke umhlobo amaswiti mase. Ngithi asambe sothenga namaswiti ndoDisemba mase sothenga namaswiti wonke. Yebo. Masithi siyasondela sivalwe ngedanger tape. Hawu. Ningasondeli la. Enabantu abasebenza la baba. Ngithi mina ngaze kudayisa amaswiti nabantu abanje. Abadayisa amaswiti benje. Sivalwe lapho ngedanger tape engathi ngiyajika mina ngithi hayi ivele nje yabonakala indawo yakhona. Nobe ngicabanga ukuthi nama chocolate nama ini lonke uhlobo loswiti lukhandwa. Kwathiwa wonke umhlobo wamaswiti akhandwa la. Indawo embi. Baba inhlanga. Nabantu futhi ababenza lawo maswiti nawo kwabona. Abaklinanga like ubona amaswiti. Awu. Naleyo ngayikhulekisa ngoba nje iswiti nje. Angilithengizwe. Nomntana nabantwana labancane nje bamethenga amaswiti nje. Angitsho ukuthi amaswiti arongo baba. Angitsho ukuthi amaswiti arongo. So mina ngendlela engabona ngayo. Angithengi nje iswiti nje. Ngikhaleli futhi zange nje ngiphinde ngikhalele nje. Into eswiti. Yo. Azange ngiphinde ngikhalele iswiti. Manje ngoDisemba. Ngathi ngilele futhi ngiyakhonjwa ukuthi ubheke. Mangithi ngiyabheka kuleli side elingapha insimi. Yabo insimi emakhaya makulinyiwa amasima ababovu. Mayisanda ukuphethula. Yes. Ababovu. Mangibheka kuleli side elingapha kunenhloko yembuzi. Khona ensimini. Inkulu nje inhloko yembuzi. Kunempondo. Inhloko yakho impondo zakhona ungathi ezenyamazana. Impala like. Bheke phezulu impondo zakhona. Ayina mzimba. Ihleli phezulu kwalensimi. Iyikhanda nje elifana nalensimi. Oh. Bese kuba nezimpondo. Bese nayo impondo phezulu namehlo nje nomlomo but ikhanda elihleli phezulu. Iyaphila ifile. Baba zange nayo ngoba yayibhekile nje. Oh. Ngoba angazi ke. Then kuleli side elingapha. Ngiboniswe kuthi ebheka ngapha. Mangibheka ngapha eMpumalanga kune sign I triangle. Enkulu nayo kuleli side elingapha.
Yep. ngithi ayibo ngoba lama signs ingathi ngisho kanjalo ngathi ngibheka phansi ngithi ayibo lama signs la ngakhuleka futhi nalapho ayikancane kule spirit sensango nenyawupe unomesi okapi engathi okapi iveliwele lapha phambi kwami intsha yebo mayiwa le okapi ngithi mina kule ngoba kunabantu nje mosaba roundile la baningi nje abantu mara abekho la ngikhona ngithi mina bazawuthatha lo mese andibazalimazana ngiwuthathe le okapi mangiyithatha mina ngivula ithina ngithi hayi lo okapi ithi ngivule ngayithina ngizayisebenzisa bathi akusi mese okuvula amathina le uyabona ukuthi okapi intsha baba ngithi hayi ngithi ngivula ithina engathi ngiyalivula qeqeqeqe mangiqeda uvula ithina ngithi abaninakile thathe ngiyivale ngiyifakela ngithi angeke bayithole angeke bayithole ngiyifihla yebo aza akunamuntu kodwa wafika wawubuza nje ukuthi ukuphi umese khona ngawufihla nje ngawufaka la emabeleni ngathi angeke bawuthole yabona lapha ebawuthole lo mese ngavuka nalapho ke shem ngakhuleka kwaze ngacela nabazalwana abanye ukuthi sicela isikhulekise nje lo moya engawazi wale spirit sensango spirit senyawupe nalo mese yebo ngakhuleka nje Nkosi yami kakhulu insuku nje manje ngikhuleka ngawo unqoba wona lo moya osoqeda abantwana bethu omubi kangaka yo cha futhi nje umoya vele iqiniso ke inyawophe nje ibaqedile abantwana kakhulu vele yona ehamba phambili vele kanti insango vele iyalandela insango wawubona kona impela khulekise lo moya Nkosi yami uwo nje ubhizi ukhulekisa namanje ukuthi ngaso lesikhathi abantwana bayaphela yebo yena sebedlangela inyawupi ispi ini boka pipe ibaqedile abantwana yo ise ikwi-fashion ngendlela abenza ngakhona bona babona ukuthi yabalimaza kanti yona maybe dangerous mangicabange ngoba engathi mangibhekile emqonda ilwa nomphefumulo yona ngoba yona ibona ukuthi ifana nomphefumulo ngitho kusho ukuthi yona i-strong kakhulu ukudlula insango ngoba yona naku ihamba phambili and vele uyabona abantu ukuthi ayike babanhlangana nayo ngizwa noba ngabhenywa kuphi yo noba umuntu wakhona ebeyibhemile edlula nje hayi ngizwa kuqala iyandihlukumeza yona iyandihlukumeza kakhulu kakhulu ngiyakuzwa wagcina uunderstandile le ndaba le eyembuzi nekhanda lembuzi neyimpondo nale sign ukuthi ichazana awu baba cha ngoba akunalutho engachazela ukuthi yini ngoba ukubona futhi emasimini ngibona emasimini lento khona ukuchazayo khona kusho ukuthi kunabantu ke Nkosi yami uNkulunkulu abaphile abakwazi ukuchaza izinto zikamoya kunabantu uNkulunkulu abaphile njengalapho ukuthi yini yona leyo sign enjalo ngoba ngiyayikhohla le sign ukuthi konje bayibiza in le triangle ngikhohle igama lakhona kodwa lokho ikhanda lembuzi nempondo njengoba usho nje ngazathi ezenyamazane ilokho bathi performate konke nje kuwubumnyama nje konke ngaze ngabheka phansi ngathi izini ngizokhumbula ngiphethe lento babashaba ngoba abazalwana abakholwa khona abazalwana abangakholwa Nkosi yami khona abazalwana abakholwayo yebo nganginenkinge nje yakayande ngangashare testimony ku brother Enigma ngalo kangizoqala khona lapho nganginenkinge isikhathi eside nginenkinge yayila ngoba ngathi mangene kuleyo jele ngafaka injection kwathiwa ayi uthukile ngoba ngavele nje ngisidwemdinsi ngingakwazi ukukhuluma kanjani nje yazi ngingazi nje ngimashekile nje yawo ngaswa ku doctor then udoctor wafaka ndifaka injection ukuthi yani nami nganga-understand so nalapha ke umagistrate wabuza ukuthi injection ngoba ngangakhona ukuma ngangisoloko njalo ngishona ngeside wabuza udoctor ukuthi yini ngathi ine problem ye-injection la baba yandihlupha iminyaka yayiseyiqeda into hawu kothi i-testimony enganginayo ku brother Enigma wafika nje ubrother Enigma nje bangathi ngangawa
kwi-testimony engangayenza. Mangiwile wafika ubrother Nima wahlubula into emnyama kuleli site. Ufika Spiritually ngiyaphupha. Okay. Ngaphupha ngathi uyangena ubrother. Mayingena ngithi mina, ubrother Nima endlini. Lendlu esihleli kuyo. Mayingena angene mara uyakhanya nenwele zakhe zimhlophe. Angena ubrother uye nje ugqoke leya ijezi lakhe eli powder blue. Navy, dark navy. Yeah. Navy. Navy. Angene aye kule ntombazane engale. Afika ibambe le ntombazane ikhali ngibese ngithi kanti inhleli nomuntu unamadimo la endlini akasancedanga ubrother angene la. Mayingena ubrother abuye aze kumathi mayiphuma eze straight. Afika nibambe la baba. Ngangiceda ukuwa sizoya kwaNongoma. Okay. Njengoba ngithi ngawiswa iglass le cup. Yes. Ya kuloma langa wafika yena. Wavela nibamba la baba. Wabamba ngathi uhlubula into ebengiyigqokile la kuleli side elingapha. Ene ngawa nemoto la imbambo zami za cracker ezithu. Ziyangihlupha bengakuthola ukushisa bengihlela umzimba wami ubanda. Hayibo. Ngihlele nginokubanda nje ebusika wena bengiwazi baba bengisaba yazi bengisaba makuthiwa kuyabanda. Ungathi mangihlele ngene umoya bengathi ngihlele ngene umoya. Wayihlubula lento wayibamba mayibamba wayivela ayibamba la wayidonsa wayithe ngathi umuntu lo hlubula ijacket. Wayibamba baba wayidonsa. Wayihlubula ngathi konke ukophuma ezantsi. Ukusukela ngoko ngithola ukufudumala emzimbeni. Ngashisa nje ngajuluka nje bana umuntu nje ngiyajuluka futhi ngiyajuluka. Ngiyajuluka noba kubanda nje ungathola ngigqoka iskipa. Waqala lapho ukuphila ngisho njalo. Wabuya uthe sephuma futhi waphinde wajika wazobamba la. Wathi okay wathi kanje wathi okay wajika mayifika wafika wabeka isandla la. Into yayiniqeda ngoba lento yayinyukela entsweni ingiqedisa lonke baba. Ngagejwa i-stroke. Kuthi ngangicabanga ukuthi mhlambe leso stroke sasenzwelo ngoba ngangathi ngilele komnyunyaka kwavele kwehlilahle lehla phezulu. Lathi litemaliza ngathi Jesus mangiphakama ngithi kuleli side lele ngilele ngalo kanti i-stroke sabule ngajijeka semtha mangizama ukuthi ukujija ngithi angeke ngikhona ngemathi Jesus you are the Lord of my life Jesus ngiyatsho baba. Yebo. Manje ngithi maybe lesa stroke esangishaya sashisa in brother ufike la wangibamba kwaphela kwaceda 2 days ubrother ehambile bafike ebusuku ngabanjwa ngafaka injection futhi lapho kulo ndawo ye-injection ndawo engathi ngithi niphinda lapha injection ebese ipekati yini ngeze ukuthi ingenile ngavuka ngathi ngakhuleka ngeze ukuthi ngikhuleke but yayiniqeda lento baba ngaze ngahamba ku doctor. Hayibo. Checkwa. Yebo. 3 years endlini engiwashile but ngiphethele i1 uyabona? Yebo. Ukuthi I left. Yes. Ilo leli side le left leli bechecka konke ukuthi iproblem ikuphi. 3 nje asendlini la ngaye esibhedlela. Babekuchecka la. Ngaya kokuqala ngaphinde ngayo kwesi2 bephinde bethi awuphinde futhi asiyiboni lento. Uma ngibuyela hayi ngawukhuleka manje ngawusitha baba ngakhuleka ngathi uNkulunkulu wami ngathi la ngene ngiyi1 ngathi ukuthi uSathane khona into afuna ukuyenza phezulu kwami akanamandla. Kusho dokotela umjova ufaka vele kwakungekho right. Hayi babonge ikhona into ebalise baba yayibhlungu le nto yayiligaqa la yayiniqeda le nto ngangahlali kanje ngangicakela manje ngihlale kanje yayisheshitsho uze ukuthi unensimbi emzimbeni ngizwe nje ukuthi nginensimbi emzimbeni ngithi ngoba ubrother Nima wayeseyisusile le nto why kunje why angikwazi ukuhlala so makuntambama afuna ngiyibophe angazi noba ngizathi iyabanda ngiyatsha izwe entsweni yayingiqeda ngihambeke ko doctor ke ngize ngithola la zangifana nenjection zayenze next unese engangibuye kokhuleka mase ngibuya seyochecka wavela wazithatha wasifaka kwadaya kuna next webaza kufaka ama injection bakwenza ama operation awuna next endlini wathi ngizakunika nje anzi ukunika amaphilisi amaningi into enza kunika yona nzenza kunika ukuthi ucleanise isukha okay
ngabe uyangiphethe wonke lo mthwalo nje ngendlini. Yebo. Manje ngoDecember nge-25 December angidlanga nje kwafika nje kimi ukuthi 25 December ke ufast ngafasta 25 December ngangadla. Ukuthi nje emini kube nento ukuthi ngo11 hamba uthenga grape juice ngihambe ngiye Shoprite ngothenga grape juice ngokathi ngiyayibamba yile ngithi ngiyayibamba yile ngithole lwa mhlobo engawuthathalo ngithi sengiyethilini ngithi ngiyatshintsha incane nje ngifuna thatha le ngiyothi thatha yesibini ngiphinde futhi ngibuyele kuleyo mangibuye endlini baba kuthi late ngabo 6 ngikhuleke mangiqeda ukukhuleka ngithi mina ngifuna ngithi hayi ngiyezwa ukuthi ngithathe ungathi umuntu wama ngaphakathi uthi thatha isinkwa ngayothatha iloaf ebrown lapha akuphekwa ngala endlini akunani next phela ngitha abantwana bekho angiphekanga ngithe nje namhlanje ngibam fasting ekseni yebo ngithatha islice esinkwa ungathi kunomuntu othi sidle usiqede ngisidle baba ngifundizwe ukuthi inkosi yafida abantu lelizwe la inkosi ifida abantu iphakamisa isitsha ngabuya ngathatha igrape juice mangiqeda ukudla isinkwa ngathatha igrape juice ngayithela iglass la kugcwala ngaliphuza kokuqala yatheli guys ngaliphuza ngathi le ndodana lishakwe lika moya ingcwele lokuqala yasuka kimi leligaqa wow mangiqeda ukukhuleka baba ngeza ukuthi hayi nginganaki ubona ke bonganakanga hayi ngijabulela uba ngiqedile namhlanje abantu bajabulela 25 hayi ngithi ngizenzele nje ukwetiyanyana ngihlale ngiphumule hayi mangihleli hayibo hlala ngiyezwa bonga sahlala isikhathi eside ipigaqa mangilala late ngithi hoyibo anginakwa yebo alikho gaga liphelile yeah wow ngaphila baba yaphela lento yayingiqeda lento le yayingiqeda nya yayibhlungu ayikancane uzwe ukuthi nginensimbi nje la njeba kwakhitshwa le hayi emnweni yebo kusho ukuthi manje kwakuyinto nje eyayihleli kimi la ukuthi wena uzohamba nalento nje onayo la engasoze isuke kuwe but amandla ngizophakamisa amandla enkosi ukuthi inkosi mawuhleli kuyo iyenza indlela zonke zokuthi wena uzuhlala nento leyanto inkosi yayiyekela ukuba mayizindvula amehlo ngibone bese ngikwazi ukuzwa ngamadlebe ikwazi ukususa izinto emzimbeni wami yes ngoba iba inkosi yayisuse ngalesa sikhathi bengengibone nangize mhlawumbe udoctor ngoba ninikwa ngamaphilisi mhlawumbe uklinisa iziko okusizayo umkhuleko ongakhuleka kodwa inkosi yangikhomba ukuthi kahle ngifuna uvuleka amehlo uzwe ngamadlebe mase ungizwa kahle yes ngizoyisusa lento ngoba uzoyibona ukuthi manje seyisuswe yimi wow ngoba if bengekaboni ngamehlo bengizozwa ngamadlebe amehlo evalekile baba bengekwenze lutho ngoba ukhona omnye umuntu akavuleka amehlo but amadlebe avaleke ya kunjalo ubone nje but amadlebe avalekile inkosi izokhuluma kanjani nawe angeke uzwe ngamadlebe but amehlo angaboni yebo hayi cha siyayibonga inkosi sayibonga ukuphilisa ngokukusindisa nanokuthi ikwenze ukwazi ukuhlukanisa nama voice lawa ngoba uma ungakwazanga ukuhlukanisa kusho ukuthi ungagcina ukugijima ngevoice wrong man kakhulu ke baba yabona lapha awungahamba ngevoice futhi ungahamba nje straight ungahamba ungagibela itaxi nje fast because abazalwana abaningi mawuthatha ukubheka umzalwana abe powerful kodwa mawusothi uyasondela kahle uyeza ukuthi lo le taxi oyigibele awanda sengikwazi ukuhlukanisa manje ngithi awanda kuyiyo liya sengiyakwazi ukuhlukanisa manje ngoba mawungenamoya ingcwele kunenye indawo engangathunywa kuyo ngenza itestimony ngokukhulu nje ukusheshsha mangifika lapho umfundo khona oyipowerful ngenye indlela emangalisayo mangifika lapho ngifike ngihlala umoya ingcwele ngithoma la umoya ingcwele akekho la kube nento nje ethi umoya ingcwele akekho la yebo athi kwaze kwavuka umhlabelelo kimi ethi phapha mani bazalwane sekusile hayibo usho nje ngaphakathi kimi usho ngaphakathi kimi mayizogibela kukhona nje okunye okwenzekala nje unikhombisa umoya ingcwele ukuthi uyabona ukuthi akekho la bheka izinto abazenzayo hayi sengithi ngenze mayigibela ubaba bethu uyaqala ukupressure angeze ukuthi yeah
la umoya ingcwele akekho la vele umoya ingcwele ungabona abantu kwi social media uthi yo it's a good preacher ya uma sowuhamba kwakhe okanye ungumuntu umoya ingcwele akusebenzisa uyakwazi ukukhomba ukuthi lo muntu lo ugibela izola bhad uphila impilo embili uzopreacher nje ngoba entertain abantu kukhona lento engekho amanzi aphelile awekho amanzi ensubeni awekho amanzi hayi kulungile siyayibonga Nkosi nje ngalobu bufakazi osusiphe bona so ngaza ngiqaphela amaswidi ke manje komela umuntu abhekisisa impela ngoba konke khona inkosi ayambuli nje kungena reason khona kusuke kune reason ethile kodwa ke siyabonga nje ngokuthi uzosisherela inkosi ayiqhubeka lokho ikusebenzisa nje ilokho ikubusisa ikwandisele ukwazi nokufinyelela abantu abaningi siyabonga nje kakhulu siphinde nje sithi nje kubazalwane kubantu angiqale nje kubantu abangakamamkeli uJesu uma ngabe akwakamamkeli uyazibambezela ilokho mina engakusho makamthatha uJesu uyazibambezela ngoba nalempilo la emhlabeni incane kakhulu awazi kusasa ukuthi usayovuka ukuphila noma kwenzakalani nelanga nje ukuthi loshona kuphila yini yingakho ngithi uyayibambezela and manje uma ngabe uyodlula emhlabeni ungenayo uJesu Kristu eseshunyayelwe kangaka yoba buhlungu lento ngoba ithuba uzobulitholile wezwa kushuthi icala nje lobe lihleli kuwena Nkosi thatha uJesu abe inkosi nomsindisi ilokho njengakusho thina sesamthatha asihlaleni nje silokho sikhulisana lapha nalapha siyabonga kakhulu amazwi nje akho kugcina sesivala okwamanje bazalwane sesovala Nkosi yami isikhathi esincane sokuhlangana uhalele ngathi ungakhuluma okuningi nje umoya ingcwele ekhuluma ngomuntu ngoba umuntu akazikhulumeli konke okushoyo sihleli la siyamcela nje ukuthi akasisebenzise yena sibe izitsha thina yena athululele nje kuphela kubantu bakhe sokhuthaza abazalwane Nkosi yami ukuthi asibambelele enkosini asimthathe uJesu abe inkosi nomsindisi wethu ube sugxile ezintweni zakhe ugxile ezintweni zakhe ungamthathi nje ugcina ngokuthi ngamthatha ngoba kunalesitsho esithi yiza nje ubunjalo ayisebenzi lokho ukuthi if ungangisezibini inkosi ngiphinde ezibini isangithanda ngoba ngisezibini uma ungenile sowubuyele ezibini awusiyakho wena umuntu ingulube ungayikhipha but yona uyayazi nje ukuthi vele ihleli izophindela but umuntu inkosi into elindele ukuthi umuntu akaphume nje bephumile wathi wasidala ukuze simfuze inkosi ithanda senza intando yayo iyasithanda inkosi yabonga kakhulu bazalwane sibonge kakhulu sibonge nje kakhulu nakuwena ama contact mhlambe siwashiye namanje for nje ngaza kube khona udinga ukuthinta enkosi yami abantu bangacela umkhuleko asinayi platform yokukhuleka anayi platform yokukhuleka kuko nje uku-advise ukuthi umuntu makenze kanjani ukuze abambelele enkosini njebo izobe ngitsho babusha ukuthi nathi kunama testimony enzekalayo la nathi siyabambelela kuwo inkosi bese uthi ngoba sowuzule yazi masowuzule ngamandlebe unebhadi ngoba inkosi isebenzisa lokho kuzwile mayizonibeka la ukuthi nihlale phakathi kwezizwe ezingaka ngiyinto engento inthumela ukuthi vele mayikhulume yona wena ube subambele kwinkosi ekukhulumile kunjalo asibambelele bazalwane ezintweni abazalwane abazikhulumayo singajahela ukubafonela ukuthi ngikhulekele manje sesenza umthetho kaSawule ukuthi manje wena uzokholela ukuthi mina ngizokukhulekela uzophila angenzi umsebenzi engawunekwanga awunikwanga lo msebenzi ukuthi ngikhule ngaphandle bakwenzekile inkosi ikuthume ukuthi khulekela yenza ukuthi manje ngoba bakhona abanye uthola ukuthi umuntu ungahlala nomuntu inkosi besithi awukhuleke uyakhuleka ngaleso sikhathi
ukuthi isikhathi esiphelile nje ngeke ngakhulekela isibhedlela izibeleko sive saqala kimi iqala manje 18-19 nje ngiphethwe isibeleko ngendlela engingayazi ngithi hayibo yangigcina kudala ke lento ngathola ukuthi ngiyaphila saphela kuyimse ngokukhuleka ngangikhuleka nje baba ngo12 but kwavele kwalida ukuthi mangikhulekele izibhedlela isibeleko kwafika lokho nje ngakhuleka futhi ngawuza umkhuleko ukuthi uyagxila ungena esibeleko nezibhedlela ngase ngasibamba ngasikhulekela ngathi kuloyo esibhedlela loyo banjwe esibeleko ngakwazi ukumuva but ngakholwa ukuthi umoya ingcwele kukhona lo muntu amphilisayo isibeleko saphela kimi same time ngabonga ngathi kusho ukuthi umoya ingcwele ukhona lwabemphilisa yenzeka nje ukuthi umoya kaNkuluNkulu nkosama kuthuma athi yenza into ethile ubese wena mawuyenza ngaleso sikhathi lo muntu uyaphila mama ngenzekanga uma ungathunywanga ukhona umntana nami wadumba idolo engakwazi nokwenza next ngalikhulekela laba right same time wahamba but mama senenkinga ehlweni abantwana bethu banalokuthi ngoba umama ekwazi ukwenza into eso akakwazi yena ukuzithobela kanti ufika ngaleso sikhathi inkosi ingazomnika lento bezoyifuna yadumba ilihlo ngambona ucomplaina kwakhe nje ukuthi utshela ukuthi lo mama ovele wathula angathula nje ngoba akhona next ethi baba mangimthinte ngathula nje ngathi hamba ko doctor uzama ukucheck ilihlo akufiki manje uzombona umuntu ungathi wena awufuni kwenza lutho akuthi angifuni but akukho ukuthi angenza ngiyakuzwa hayi kuzwakele yebo this 071 yes 478098 yebo yes hayi siyabonga kakhulu ngiyakuzwa ukuthi ufuna usenze ngokukholwa ngomoya ngcwele kulokho kusho ngizwa kahle kakhulu yebo baba hayi siyabonga kakhulu futhi nje ukufika uzozosibusisa siyabonga ngesababade siphinde sibonge nasemakhaya kinina nonke nje inkosi enigcine nibusise sinithatha indlela esimangaliso ngomusa wenkosi yethu uJesu Kristu siphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo amen